Kodwa siqala ngokufuna yena. Ayini bangcwele. Siqala ngokufuna yena. Then amandla wakhe alandele emveni kokufumana kwethu yena. Ngoba kaloku kunobungozi xa sizawufumana umsebenzi wamandla abe umnikazi wamandla singamfumenanga. Kunobungozi. Ngamfumana umfumana umsebenzi lo wamandla kunceda. Ufumana lo msebenzi uqeshwe namhlanje. Mawutshayisa emsebenzini kwanamhlanje, mawutshayisa emsebenzini ushaywa imoto uyafa. Uzoyaphi? Ngoba kangumfuni uNkulunkulu wena. Ufune amandla wakhe qha. Awamfuni uNkulunkulu. Ukumfuna ukuthi sifikile kuye. Sifika sizendlala. Sifika sisinikezele kuye. Sifika simxelela uba asikwazi ukumbonga ngokwaneleyo. Kodwa makasibone. Siyasinikezela, siyazizisa. Mhlamba nindiva. Mhlamba nindiva bangcwele. Abantu abazothi Thixo andifuni ubona abantu. Ngisho nokumfundisa eshumayela lapha. Noba umzalwane wami eshumayela lapha. Andifuni umbona kwayena umuntu omala. Ngifuna ubona wena. The more uthandaza lamthandazo, uThixo uyawavala amehlo wakho in a physical realm. Awavule in a spiritual realm. Oh Jesus. Bese uqala ubona into engabonwa abanye abantu. You see the dimension of the spirit. You see the realms. You see the angels of God. My God. Hallelujah. We need ukuba simkhangele. Wathi uThixo ntanami andifuni ukuthi uvuthe kakhulu, ngifuna lento uyicacise kakuhle. Enye into ezakusinceda ukuze singene ezulwini ukuba nobudlelwane noNkulunkulu. Hallelujah. This is a true gospel. A true gospel of Christ is not about the physicality. It is about the spirituality. Because izinto zakwanyama zizinto eziphuma kwamoya. Thina singaboqala ngoba before siba lapha emhlabeni siqale saba khona uNkulunkulu ngaphakathi. Uthi kuJeremiya, ngiyakukhumbula umnqophiso wami nawe ngethubeni ngekakubumbi nasesizalweni sikamama wakho. Ngikhumbula uba ndanditenza kumisela uba ube yintoni emhlabeni, wenze intoni emhlabeni. We don't belong here. So let's stop ukukhangelana kakhulu nezinto zomhlaba. Sokongezelelwa. Zonke sidingayo sokongezelelwa. Uthi uJesu ufunana ubukumkani bamazulu tanci. Zaye zonke ezinye izinto ziyokongezelelwa ngasemuva. As you continue worshiping God, kunomzila la. Ubona abantu sebenza umsebenzi onemali encane kodwa uthenga imoto. Kanti uNkulunkulu uyakusiza. Lo umzila wezinto zongezelelwayo. What I'm trying to say bangcwele, asifundeni uxabisa izinto zakwamoya. Yabona nje masingabonakali nje. Ake sifundele ukuzixabisa sibekele phambili ezintweni zonke. Izinto zomoya. Because xa singasibekeli phambili izinto zomoya, ngale ndlela bekumele sizibekela phambili ngayo, sifana nabantu abangakholwayo ngokusikholwayo. Ngoba ukukholwa ukukholosa ngezinto ezingabonwayo, kukwethembeka kwezinto ezingekhoyo emehlweni wenyama, kodwa ezenza izinto sibonakale emehlweni wenyama. Ngabantu abakholosileyo kwaYehova kwaye bayahlaziywa emandleni. They
is each and every day a renewal in the spirit, in the power, in the flesh, in the mind. To remember the purpose of God each and every day for you to be alive on earth. Then the Bible of Jude chapter 1 verse 21 says, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ and eternal life. We don't have to go out and in the love of God, but we must keep ourselves in his love. Then all the promises that are in the Bible, we shall receive them all. Hallelujah. So true gospel is about spirituality, not about physicality. That's why Bible elithi namhlanje mfuneni uYehova namandla akhe. Akho umuntu wakwabona uYehova ngamehlo akho enyama. Sonke masimbona, simbona ngamehlo kamoya. Simbona ngezinto asenzela zona. Kodwa namhlanje uthi uNkulunkulu asimfune namandla akusiqala ngaye. Asiqali ngamandla wakhe. Siqala ngaye bese kulandela amandla akhe. Umzekelo walento kwincwadi yesenzo chapter 1 verse 8.